Elise on to Ageze FM live uri kumwe nanjye Austin tugeze muri wa mwanya wo kwerekana Imana tuje kwakira umuntu ku murongo wa telefone atwibwire Ageze FM. Allo Austin. Yago Pondat Uncle Austin. Man. Brother. Yago Pondat. Bro, nzakira muri studio ugize vuba. At least the one and only my brother Yago Pondat right here. My name is Uncle Austin, yeah. Sibali Balu, yeah man. Yago, Wagwan, my bro. Wagwan. Introduce yourself. Hey, you my brother. You very normal people today, yeah? You come here go bad boy shata kura believer champion monster konkala folio, the teacher, preacher, conductor, vibe. Kabonfire, yes. The Mr. Dream, yes. The top baddest, the true monster, the humble man, yeah. The most unusual guy. Yeah. I live the life I live, and I love the life I live. The top shot number one ballis, energetic. Whoa. The top shot number one ballis. I'm costing life. Yes, sir. You very know my people Wagwan, my brother. Yes, Wagwan, Yago, I'm a cool miss. One of me. Ewa ni ibintu ni sawa cyane Austin, ibintu ni sawa ndashima Imana kabisa. Yego. Sasa ibihanga bibiri mu nkono Yago. Twese hano tugiye kurimba dukore fire. Nta kibazo ndi tayari. Uri tayari? I'm ready. Tama fast. Oya, wembanze. Okay, ntabwo bafite kwe. Byose nakubona. Esubu. Now I'm by one day. Your love is a medicine, baby. Zamele sound, baby. Yago, Wagwan, you will know my people, yeah. Wandibuka every year, muzima would have is for me. Would have is for me. Yeah, bizabaku familia, wetulia, yama. Skalibamba Hari song of tying na Mary. Yeah man. But everything. Yeah man. Give me everything. No hakane skaliba. Eyo ngoze ha. Sira nova. Skali. Ngubona munzozi. Umakaboko. Oh baby you got it. Yeah, you better know my people. Makunyanga nagunsebya ibyo birabareba. Makunyanga nagunsebya ibyo birabareba. Yeah. Yago. Nice to meet you. Nice to meet you, my brother. And nzajya songs are kuri Ageze FM. Are you happy? I'm happy. Kuko umugambi w'Imana Suwejo. Ay. Suwejo. Yago, ngusaba kano. Nta kibazo. Waretse tukayikora remix. No problem. Suwejo. Hazo twajya tuyimanuka magute. Skalibamba. A number one do. Mani nka data. Birapfu. Sasa ariko nk'abahanzi twabikora. Aho njya nkunda bira bintu gikora ngo abana bajya baguhamagara. Ngo mfite impano yo kugira gutya na gutya muri ruhura umutima. Let's do it. Elise on to Ageze FM live uri kumwe nanjye Austin tugeze muri wa mwanya wo kwerekana Imana tuje kwakira umuntu ku murongo wa telefone atwibwire Ageze FM. Allo Austin. Uri duherereye? Nitwa Nyarwa Innocent. Uherereye? Yago. Yego. Yes, ufite iyihe mpano Yago? Oya Austin, ndashaka kuruhura umutima. Ushaka kuruhura umutima? Ufite ikihe kibazo? Urasabwa ko ufite ikibazo cy'umunota umwe. Okay, twagiye ruhura umutima. Austin, abantu mu myidagaduro baranyanze, muri industry baranyanze, barayaturishiye turayarya. Nyine ewana ibikorwa turakora, abo twagiye neza nibo batwitura nabi. Nyine nagira ngo mumfashe ndumva ndemerewe. Baraje bakugira inama
Yes, it is Ageze FM. None se Yago. Yeah, man. Ko turi mu kiganiro kabuzanye mu true story. Ese ko abantu barakwanga. Mbwira. Austin. Yes. Yeah, nukuri man. Bro, abo mbwira barabizi bro. Man, uriya arabizi bro. Uriya mu DJ kazi arabizi bro. Uriya mu DJ kazi w'amatatu. Nafashije abantu benshi. Uwo mu DJ yitwa ngwiki. Oya, nta muntu menshi ninzana ariko baramuzi bose. Afite umuryango ngufasha abana yirwa abeshya ngafasha abantu. Abeshya aba diaspora baramuzi ahantu hose baramuzi. Ntago muvuga hano ariko arabizi. Arabizi njyewe. Yago. None se ko numvisha uvuga ngo ni abantu benshi muri showbiz numwe no mu DJ kazi gusa cyangwa bose ni benshi kuva nafite Tabagwe kuva nakora ibiganiro byagiye bikundwa nafasha abanzi benshi cyane ako nangiriye aho nkoreye Suwejo ntangiye gufatanya umuziki nangiye gufatanya umuziki n'ibiganiro abantu banshizeho abo mwami yahaye amata burya bajya bavuga ngo nibo bamuhaye nuza bose banshizeho that's why nari navuze ngo reka mbe ngiye no mu Bugande ntago wenda ari ahantu kure nari impungi ariko niyo mpamvu nari mvuze ngo reka mbe ngiye mu Bugande numve ko nagenda nkitekereza Yago pole sana bro abantu bari buze kukugira inama gusa nanjye turi bujyane kuri restaurant yanjye Nkondore ndabona warananukiye Bugande Austin nyine ni ibibazo buri uri no mu gihugu kitari icyawe ntago biba byoroshye aba people banje barabizi aba people banje barabizi aba ghetto youth barabizi nafashije abantu benshi man nagure aba peti bitanda batafite aho baryama bro Austin wewe urabizi iyi game twayibanyemo kuva kera abantu bagiye batugera amajanja bro gusa nyine ngo kunyanga no kunzebya ibyo birabareba Rurema yamaye yuwo nasabye nawe yuwo nasabye original copy you make it iyo nibutse kari njyewe ayama ejete garayo inderago simimana iyo nibutse kari njyewe wakwegukanye Satana soya njyane bazi bibazo nkaburi ibisubizo iyo twicaranye ma ese nigute waruri utaraza mu mibereho yanjye nyegeri ora nteja ayama very no my people wagwan my brother yes Eliza Uncle Austin right here activist yes wanyakiriye you gave me a drink nakunze turatuntu twawe ujye ubaza ari uyu n'uyu ukunda nde Austin ari restaurant let's do it ndabikunda byatari let's bro ugerenda batwe tunywa amata bro tunywa amata bro Elise want to put you guys from live uri kumwe nanjye Austin hano muri studio ngofite MUSA Yago Pondat how are you I'm fine brother how good hano rero ngufite game challenge ndaguhereza list y'abahanzi choosing your best Yago are you ready yeah man okay let's go Yago Chris Easy Ahieriweze Chris Easy Juno Kizgenza Juno Kizgenza Ahina Sano Juno Kizgenza yes let's go Juno Kizgenza Medi Yago Pondat of course what Yago Pondat yes okay let's go Yago Pondat Uncle Austin man brother Yago Pondat bro nzahakera muri studio ugize vuba boretse gato uravuga ngo barakwanga peti urababeshyera wowe muri studio za Ageze FM bamaye akazi banyizeye the bad man wowe nkakubaza ari nge nawe n'indurenze ngo ni Yago
uri ntashima bro, nakuzanye mu kiganiro uvuye i Bugande, ndavuga ati ndaguhereza n'ibiryo urye wiyondore bro. Buriya tudashima Austin reka manze nkubwire, Austin reka manze nkubwire, nawe uri ntashima cyangwa ugira ngo ibyanyu mwebwe ntitubifite. Abana bahamagara ngo barashaka gutsindira amafaranga ngo bafite ijwi, ntago tubazi, ntago tubazi abana mwirwa mu bakopeza amafaranga agataha iwanyu. Yago windakaza, ntago tubazi bro, windaka. Okay, fata mikoro vuga. Ntago tubazi cyangwa ugira ngo ibyanyu byo ntago tuzana ama video, tuzana ibimenyetso. Abana bahamagara ngo muri waza bagahamagara bagapfana nayo ngo waza bro. Austin dufite ibintu byacu byanyu bro, tubitse ibintu byanyu. Yago nanjye unzanye mu mwandiko Austin. Okay, basi uranduta utande ko Austin bakwirukana kuri Kiss FM urabyibagiwe, usezera kuri Kiss FM ujya kuri Pop FM ntago tubizi izo nzizane. Yago bro, Yago bro. Okay brother, okay nyumva. Okay, ndakuza amabombo rekura bro. Mana urandenze. Okay, nakurura rocket Austin, ndabizuri mubi urandenze. Yo bene no people today ko miyago bari bashata kura Believe Champion MUSA ko kala for you. That is a preacher conductor vibrator kaboom fire kamesa dream the humble man the most. Yago ndabizi urekura amabombo menshi ndakuza. I respect you my bro. Yeah man, urandenze utazande kura bombe. Reka dusoza n'ikiganiro tuvuga ati abakomeje gutega amatwi Kiss FM. Yago Pondat is for real kabombo kaboom. Let me do it. Jama. Do. Uncle Austin again. Pa!